Enti say sugar daddy call the girlfriend who hostel there a normal thing. It takes universities. Everyday issue. A normal thing. Everyday issue. To the extent say papa no ebe kwa win wo hostel ho nyina e normal. No mo kakra na we kakra na kakra because ene enkokrafo aba no omo empe won size univalanda wo so be ye adoe wo sisi mu enye dina wo so be bu pa ene asema ababeto mepono so ene se ye papa bia je se ye ada ye fe no sugar daddy no ene abayewa bia je se one ni etwem pona emu odini pa abayewa no ko coupon ewo KNUST ewo ena baby so papa no ekọ ya okosre abayewa no se de da ye na yanim no se wo university ya hostel wo hono ma ya na omu ekọ se de be ya omu na betima ye entientia ewo school ni mu na hostel ni di eye Pinaman hostel ho ena te se sugar daddy ekokosra abaye no okosra no nye se wodi nkutobi ena na ekokosra no na ye de esramu chopios enumu ena ama papai afaso ahre ne kra adofo nimi nia ba ama owusuwa ba pensen ensemi ojimre na mechame ho aba adofo kame ho na yema menia ba akwa aba na ma apoboye nyame adom ho ye wonso nyame na adom me ho ye na ensemi enkofo ka ho asemi seye sugar daddy pa na wetimi akosra obi anase ne kanchuma ewo hostel na honu mom na kwakobu na topa de na wo kafa asemi ho asemu na anse na mekoso krampo no mame emfa konya wenchia tumaji ahwefo ni ane bim so minda wase wo akonya odi mame omoni na age so na we enjeda anya asembia o ade ekoso dada say ye universities ye suapo akese wo man mu ibi enye kese krampo na tese yehu ni say oba wie SSA asere ye say do oye aba obetimi atie fie dua so big matafra ho nti ubehwa akwete proverb da won kofo kan say oba bi okọ university there we nya crap na nya sugar daddy bi our sponsor na alternative so ade a won fi efi asika wo mu a empedodo na idea woni petim fa nipa no ene sa but don't say nya na tesa but de ebi ayama ye ni etu a ye hu bi ene ma ye gina so e kan sa enti say sugar daddy call the girlfriend who hostel there a normal thing it takes universities everyday issue a normal thing everyday issue to the extent say papa no ebe kwa win wo hostel ho nyina a normal no mo kakra na we kakra na kakra because say if a hostel university no a hostel provide money students I don't know most Ghana ha no maybe 2-in-1 3-in-1 4-in-1 and very not good. Because you can't be a sugar daddy. Then better session. University go for sugar daddy or no so about train fin. And if for more foul sugar daddy or chunguska. One who can kasa. Ye Mr. Ochia. Okay. Or be will be why maybe in regular boyfriend, maybe in size. Waiting and but you can't say will be a sugar daddy a sugar. Ade no what day. What should be fin why day. Internet is a sike bi ma oyo ba so na no ye ne de wo bi wo mu ti no sugar daddy nti so bi ne sugar daddy a o sa ne me ba be down hostel abra hotel se bu at least rent me apartment bi na no de obi anim so me wo soro me na me pe na me de me ho ejea ene se de wo ji we nti ne fo bi ho na se o sa ba ene na be de hostel no wo kakra na strain because hostel no nkonya public university na akoboke university a nkonya se nipa ba ko pe na da hostel ho enti se me ni me roommate na o ba da me nchen mo me roommate ni ma regular boyfriend I can understand that boy dey say no hia say regular boyfriend dey me twi bi edike kenten dey asem ka enti na make an but enkenye normal but say sugar daddy also had a problem the stream I don't know to be high hotel you desperate sacrampa o car or one anampo at least apartment we be just say we respond because most sugar daddies no we are very for I will buo warm on nti say oba
no lower ne self esteem to that level no obi be hu a e nsem pi an ekwa pa na ni be that front page newspaper see ache no nti I'm not sure say say one no kwakoda woni hostel wo na be pie mu sa nti onum kakra de say sa na tede na sugar daddy don say na sugar daddy sa oya kokoro bi a abara no hu no anu no ko fa de son what so enye sugar daddy sa yo na me tie wo kasa ye mo na wo ka bibi say ye wo Mr. Otua enti na say wo Mr. Otua na je say wo Mr. Odisu wo ho ana oh eni no na maka akosi o obi wo ha ni chichu ye university girls ye o ma sha dash ye bi wa so no boyfriend opede obetini no akọ round so ko ha ye pie ha ye fa ha na bi emu se ka so boyfriend ha obetini na chese boyfriend no ono do obetini na bibia on should I expect bibia e fin wo bibia a chance be because we say ye ni aye wo the same level mo level 100 kwa na level 200 kwa ye ni university unye eduma bi e na wabenya abetete dia mami enti ebi wo ha ye chichu mo in that way so okay won kwa de me do wo ye me bibi and I said we sort if you can be help me to finish my course and I say in a terms wo any die and you say okay in terms the okwa beti bi pa help me finish my course wo and me do so me hot so and I say Mr. Odi there's on the dey nkwa and duma na say Odi a oba na obedi nkwa we bi o kampa Odi ma ye tua ne ka Antena mi tie wo ncheche mu a eye ne boyfriend mom na ye ka no Mr. Odi no obi a on timi nhwe asa on say university wo no e man teacher mo do university bi mu wo say was university life no obi a person live high life obi a person won kire say ono nso de no ho ono so ye slay queen ono so ye like no oje sasta oni binti onya yanko university no kro no an car or shatalewe no ko ha nti like all that money, you can't afford it as a student. What did they make patch you can't afford it. Because who near Juma, who go school. It's not just say, na pay no na for some swap the gym, now we introduce you, or na hook up a hood no a Juma won't see. Ubeti bibi say hook up and I say, will be na connect you, be them up in maybe, Casema and I say, on any down any shame, I say, oh, Chianica, oh, church and walking ya, hook up and also invest in school and I'm so sad so no mudi share sugar that is no because you hook up na nipa na on ba ko share no ni jo wan say dey also chire ni bibi oni so be di we chia bibi opebi obetiti amounti ko si say wa be ka say o mpe ni bi ma na say bibi fi na mtematete ni dey na say Mr. Ocho wetua ko si say wa be brewu yo me da se minia na ensem biom na eguso ewo ho ni say eye abai wa no adamfo aba be kasa fa wo say enye no kwa dase papa no na oni no na adamfo no da na through sex na ma papa ni wuye no eye no kwa say papa no ba hostel or pinaman hostel or besra na adamfo no but edie sem bia ankoso na omunya entro mucha edi ato na adamfo no so nti wususu say eye cover up bi na esan say na adamfo no nti awon pese enimduase be ka na adamfo no nti na ma ono eba be ka asa na say ye dokre if you share ebetimi aye nokre ebetimi aye say cover up so because on say me kan sha say ni me kan say hostel ho no mpa de o ka say wono o ka say wono oba no sugar daddy no oba no koda e hostel on my ASMP unless say or lack self control and also when ni bobre so ye ni petition na so should any petition be asa and say he has nothing to lose so we be won say o cheat and it say ban say maybe or you be a me very shame me fashion won na say or dey ko hostel no say again on the best papa say ya test cases be say e penny for o ma ho den so say no because of proving bi o person proving more ba no so or budget na so akofa eduro bi aphrodisiac sexual stimulators be na no woni mu o say ade a ekoso nti ene de ene se enimu asema ade wasoda fo ma beti bebre okay enti na so akofa bibisa na no wo de gu oba no so choro oba no so no sugina ne na so na ugina na so na wo de so a say ku na wuku hu enti yin ya no ekosi baby bebre na wu stroke achi bebre na afemu nya heart attack enye BP awodo because wa fa abroso na won so aphrodisiac no mebu na won dino na so na tese onu na ojan na so de bibia ne bedo na wa kwakura bibia wu fie edui o sa wa adwuma sa responsibility tese bibia wo abrabom no we edroso nyame take you energy edroso nti o sa de oba
won sem ko to adwin mu a na enu no wo sa ko fa ho aduru a na say the pressure more na eto woni pedua no so nti no na nam so e ma ne ko ba say obehu na say oda oba so na ofim no atwe ne nkwa be ewu so de owu oba enkra ebetuma ba say the normal routine okosra oba no e no na ebo nkomo e na nkomo mu anu twahwe na wu aba me nka dada we enkra ne e ho sa ebetuma ba ne sa ba won say nyame so o kwan oye nyama wo say ade wa ya che enungwase say enungwase fato kan ni baba say na be ya woni be gu ase we hu say ade wa ye wo tena afi wa bra be mu wa amfo ambo bre ye na bo so woni gu ase nti na say wa twen a oye ni a wo mfi wo twen ni a oye ni a wo mfi wo da be ho be ba se be wo be ye na ho ba se na say obi ate nka no bo na wo afem kura wu na say wo echi no aye enungwase am obi say papa so mesi we wo ko wu oba enye na ire dem oba betumi na ba site e dem a say na to pa bi a wo ko bu ene ma no nam so wi ntina say ngwase kese abeda won ti echire mani a bete wo papa kwa men so no fo wu ye na ya chechire na say e de how e na abrefe nti eye suban bi e dem penifo bi so a wo mu di ewura mbebu ma emma ene ye mani bi page madin because onim say so owo awon fen kwa na ojan na so ye bebu nkwa de ene otimi dan wo chire openi a openi bi a ono nka pepe so abodun ese ko ntwe de si enwe ne bitu enwe ne ba no obe he no oba no ayi sika fifie obe dan ne mahwe be dan ne yire hwe no de be hwe no oba nti ama emmebu ni bi eyi o ma dwe fisa ne ma no so ene omu nya pe kwan na hook up aye normal thing ankofo de o mo hye ma ye djuma obi tiwa wo yes na djuma nie o wuki o apa na so ne cat wo de ama na say ne first o de pon ne bra enti sa anya me say no empenifo ni bia so na cheche wo mo no mo makwa because wo openi no afa wo abeje say me pa ba yo say me pa ba so bi metna say nka say ene ejewe ana say we anyway so enti o mo so bia na ebo mene wo mu wuka mo ma no so yo mi da seminia ba na ansa na ye be di bibebo bibia etofa no sugar daddies for no pressure a free won yire hu enti na ma wo mo ekokofa ema entotofefe ana enye pressure bia mi nuaba enye pressure bia emmemesu wo mo fin collaborate no fush eda na no be si oni penifo be o mo ntimi nsisada ya de ye chi o mo because wonu oba kan temsem no betina da afebo na wonu oba ne te munyi abom unyi oba esu nyi eti munyi su nu se de ama won de beba for me nye mba ni nya na after wo echi no omo kondo se omo be active e wo sex mu okay enu krampo no se sa ne check up wo be man won nim se problem issue solvable ne they will know ho boost libido ni ntanye ma obetimi abo se indeed se wo po yire a obetimi abo ama wo yire se sex no so wo ni so no pese wo nye na wo yire enya because of hormones se won mu nti won't be feel so be ya obetimi abo na abaso but say wo mani no efisa mka efi awo mu ne wo mani ne de nya mechiachi so atese bibi obehu se skirt mu bia ye ne kono ye ne fe tinire wo hopa ne yesese ne wonse de ne try to no fo fa libudo a otese wada ne ire won acha wada se nkwan mako de wonnom chesa esa enye papa se ne ni enenam no perfect skirt mu on perfect so ye ne ire size open kwala ntofio a omo afi no omo ba be hu ablabom no no ope so no obi krat mi ka se me be fra mi mojemu na moja ye foforo open kwantenti wo de nya kwantenti enye nti odi mojamu e be fra ni mojemu no nya kwantenti na no mbebu no so e no de na yo na che say papa sugar daddies for na say yo musuni o mo ban suni ban ni adwompone e wo mutim no mo didi san adwuma no yo me nuaba me da se bebre wakasa na efutu ben e na wo edema mabunu aba mo so mo die o mo focus e wo o ma disua na sugar daddies na no mo ni o mo e be chimpna no e de efutu na wo edema won Ejin efutuo na wo edema emebunu aba a omu de edi omu akosko mu si omu ensua de ne mpratchia no mu edi sugar daddies for ne ebe chimpna edi efutuo na wo edema won amenya me da se na anse na me de beko efutuo no so kwa me ka asem we say ene obuhu no omu kan se me de different say love knows no bound no age me be say say akokore yi a wo ware a wo tale no wo den say ade a oba ye nko oni one seed one person ka say love knows no bound emma no yen ye mo kwan emo we ba afase wo mo po na wa adwenponi a yen so ene emo mo dada yen man nti say wo ohia mu na nti wo ohia no nyame ayo adom no timi edu school ma
then na chese nya minti mi wadom emfo wie age udi bone ka hu ni se wo so wo ba o wo ba ware nte du pepe so bi na wo kunu so fa wo chi wo sa kwan no so a woni ebeje wo sa se bi sa we no an foto no wo mti wa yi wade ano na fa wo foto efim me de besi ha yo me da se na na ma wakasa bebre nya mi ensure se me tun sa frɛ wo no wo je penie na wo baaye adofo ye nuaba no wakasa bebre na me se wo a wo hye me no wa fa foto bi ayeden afiri mu na wo de to anamo so a ebeboa yie pa na ni sa no nti no me se wo se koye YouTube channel na ko subscribe efako Tuma GH comment section ho so che wa gen efa ene ensemi ya me de abremwe na wo so follow on Facebook Instagram and Twitter. Nya me di ene ensemi ebre mo no mi din e di afia enstroma. E de se na ye besen ehia makramo.